Lor dia. Jadi editorial hoje podia conaba consistência governo o parlamento e combate corrupção. Conteúdo editorial bisa. Dia ka kontinuasi editorial neve publica ya jurnal STL online edison oinnya. O titulira consistenza governo parlamentar nasional ya combate corrupção. Ita tu hata itu kata ka governo hari insam kat ne. O jadi itu o insam atau combate corrupção ya ita nerelaran. Tama iha ita nerelaran hareba corrupção ne buras tegas. Tamane maka governo hari-hari insam idane atu combate corrupção nebe iha itanya nasamne. Maibe iha dalam kelaran ita hari kataka governo la serio la consistencia ho insam nebe sira hari. Tamane maka iha tinan ida liona antes governo anterior governo dawalu nebe liderasi Premier Ministro tahun matan luar lidera komisario kaknian nere mataona niya mandato mai beto agora sidok iha ema ida nebe atau trokannya atau lidera institusiona importante idane ita hatene kata pendaukna Premier Ministro governo Asia nebe lidera husi mau sana nukus mau haruka narana kandidat lain dua atau haruka parlamento nasional atau hili ida atau saya hanesan komisario katnya mai beto agora parlamento nasional sedoka halau elisau italah hatene tama saya maksira sedoka halau elisau ne hare kataka ihaneba sehingga interesse politica o se partido oposição o partido governonya partido CNRD nebe sedau iha konsensus sedau iha konsensus atau hili kandidatur naik dua nebe governo haruka mayana ya kita hari kata iha parlamento mak sedau iha konsensus atau hili kandidat sira nebe kandidat nain dua nebe governo harukauna nain dua ne parlamento de dia direto atau hili ida se nain dua ne para lidera isang kakne horinne isang kakne halau istilahnya kenar o insamak bele combate corrupção ia itene relaran ida ne mak importante tebe sa o hinloron saya editorial bahaya jurnal Elisam ini atau pahatene kata kayak dia informasi ini importante tebes bah itanya pogo tu bah ita timor laran tomak tambah instan ini instan gubernurnya instan ini importante tebes atau halau siranya kenal atau kombat ya korupsi iya itanya lain. Espera kata kaya tempo bana ka Parlamento Nasional bele decidi ona loron atau elisang ba komisario kakne. Ya. Oke, dia memang kontribusi editorial dari Islam ini lebih boleh menambah konsistensi governo parlamento da combate corrupção. Tapi kalau mereka continua informasi dari jurnal STL publicar. Ya, essa vai vai jurnal STL que a página essa por esse rua, quando é rubrica OION. Kita tahu iha página da European, iha neba primeira informação maka governo garante falling second. Semana OIN force kilo
Dia ke relação fotia titulu idane bahat lan news on dornian o titulu ida governo garante fos polin seitun. Ne ita agredese ba governo da sia ne be lidera si membuat sana nagus mau espera kata ka idane la ospalia de mai be tenki implementar ni dehan katak semana oin pos kilogram 25 ne turun ba $12 $12. Ita hari to ka ya semana oin ya turun tebes kalai. Mai be dia ka idane ita hari kata ka governo iha serie da de baka problema ne be itanya po toma ita auto hasor ia itanya nasaun idane tambah pos ne laos mai idane laos governo ne mai be pos ne ita hutunya tambah ita konsumi ita hutu itu konsumi ita pos tambah ne maka mau tu questiona ho folin pos saine laos poin governo da siane polis folin sasan saine antes que era sia governo da walu governo da walu ne tempo ne bain hira governo da walu hasae tasa ba persentu 5% folin sasan ne sai pedas depois arriva folin sai maka saya governo ida mai governo da sia iha ona Rizal hatun tasane ba 25 2,5%. Neve mai be realidade hatun kata ka maski polin tasan tuna realidade polin sasan sinap tu incluimos polin pos tamane maka Orivan dua ia Conselho Ministro decisione, Conselho Ministro neve lidera diretta si Premier Ministro Kairala Sananggus mau fortiona desaun atau pos subsidi ba pos para pos netun o pos ne barat nunemos horisei ia encontro semanal Premier Ministro Hasur Ona Presiden della Repubblica atau Ona Governo atau pos normaliza pos subsidi. Espera kata ke idane la vela ko ale dit mai be realidad duni ya para itanya pobusira kontenti tambah pos polin sai makasne ba komunidade sira debe ninya ekonomi kebit lainnya ne aras ka tu susah pos tamane maka di jauh sira nebe itanya governo fortine di aktivitas ba itanya pobusira tomak ya Timor Leste. Oke, dia espera dar informação, será da informação, mas bem governo implementa da minha temporada. E aqui para mim continuava página rua, banyak rubrika politika no lei. Ini ada informação maka jovem buka serviço ia menyarai. Firman mudança climática problema mundial. E costuma governo concordar recrutamento pentel a costuma. Dia informação todo, informação que bisa headline página politika maka jovem buka serviço ia menyarai. Kontribusi informação da bisa. Dia kayak kontribusi informasi itanya jovem Timor Leste barak maksai barak raliur atau buka serviço ia nasaun selu ne problema idane be governo imprenta Laos be governo da Asia mai be hosi antes governo da Walu ne problema itane joven selesainya tambah ia itane railaran la ia campo de trabalho campo serviço minus iha mai be minus tambah jovem sira ne be acaba ona hosi universidade sira mai be depois acaba hosi universidade sira la ia serviço tamane maka sira tenki sai valio atau buka serviço ia nasan selu ka nasan Australia Irlandia Korea mai be nasan sira ne be ita temi radane ya balu mo saya serviço amo to itanya governo nebe itanya jovem sirane balo atau sai tenki hitam conhecimento tuer formação
conhecimento dia poin mak sai mai balu mo sai documento ya agensia ne tuir dadus nebe ambasador Portugal posai katak hahutinan 2012 to 2022 total Timor Joven Timor nebe sai barai liur buka servisi barai liur ne iha rihun hat atus nem nebe barakan ne saya kontai ida nebe sira nebe saya pribadi agensi nebe ida ne Joven sira barak nebe semak saya barai liur buka servisi mai be ha pindak ne ita rona no se explicação no se visi primeiro ministro assunto sosial Mariano Sabino de angkata governo incontrona atau lo che campo servizio ia itene railaran atau pro servizio va itene Joven sira ia railaran hos garante salario idane di aktivis tambah itene Joven sira ne saya ne tambah ia nason selune salario idane bo len sira dia nebe bele sira bele hadiah sirnya Morris ia melarannya tamane apa idane motivasi atau husik siranya nasaon sai radio hein katak banhira governo lo que campo servicio o salario neve dia la dok sia salario neve ya asam dirne antara itene Joven sirane awanoin sira saya lava radio atau buka service itu idane ita espera kata ka governo la bela kualia dei mai be on sama ka tenke implementação sai da maxila kualia ne lo que duni campo trabalho para itanya Joven sira la bela sai idane mak importante temes ba edição oine notícia ida ide anu publica ia jornal estel oin nalognya Ok, queremos que informação de página política. A ferramenta continua a página polo, onde a rubrica Cidade Não Crime. Nós vai ter informação popular para ver como está a sua autoridade local, boa atenção geral na Vila Estrada B, dos de construção linha eletricidade e alas parado. Essa informação agora é informação de saída da Imata, a sua autoridade local, boa atenção geral na Vila Estrada B. E conteúdos de informação de mensagem. Dia ke kontinuasi informasi idane atau tete kata ke gubernação idane gubernação da Asia nebe lideran si primeiro ministro Carlos Agus Mau iha programa ida toma kontak con B tambah saida tambah bene liga ba batotot liga ba emanya Morris liga ba ita sama bele kuda batar ka kuda buat rumah ayah funa bene mak bele hamuris ema no buat cerah animal tamane bene importante bes tamane si primeiro ministro Carlos Agus Mau khusus pensang maka ba alter lokal sida atu po atenção ba sira dan sira la bele estraga B tambah realidade ita hare kata ka aurasi hare ita itanya ka kantornya ini bele stragale be sai usi kan imaire la po atenção ini poin ita hare itanya kantornya sedok ita hare fatin kilo bele stragale tambane maka primeiro ministro Liuhusi vice primeiro ministro assunto sosial asana Mariano Sanami atau po atenção makas ba pohatene ba atau lokal sira atau po atenção pohatene ba itenya sileran sira lamen stragabe tambah bene mak sumber bangsa dan sumber kehidupan sumber kehidupan husi batoto tambahnya bene ninia punsamne importante tebes ba itanya Morris iha mune. Ok, queremos que informação de página cidade. Perfeitamente continua a página onde a rubrica Educação Humaniora. Aqui na primeira informação agora, professores contratam dinheiro do órgão
Dia ke kontinuasi informasaune atau ATT kata ke governo da sia nebe lidera si primero ministro Carla San Agus mau iha programa ida nebe importante teves iha sektor ida sektor prioridade sektor edukasaun sektor edukasaunnya ke edukasaun ia itanya nasaunnya atau laodiakne ane liga ho profesor sila edukasaun ida atau iha ninya qualidade tenki profesor sila mus iha qualidade tamane iha direito no dever iha direito no dever profesor sila ne halaon silanya dia direito dever hanuri ya hanuri itanya wan sira itanya alin sira atau saya matenya kebalasam idane matenya keba futuro nasam idane tambane ita agadese tamba se ministerio educação seluona profesor sila contratato tina 2023 nebe hamutuk emarihun profesor rihun ida atus hata senu residen simona sila na salary kontenti hodinune sila badina sila bele hanorin itane wan sila mos hanorin hodia se sila lasino sa sila salary sila hanorin mos hanorin antarane tambah ya sila lorong kualia iha salaun ya kelas larang mai be sirenya sira halaun ada be dan diri itu lah ya ini buat tidak la balanso neve direito hoda deve ia balanso ida memang importante sektor educazione importante teves ba ia itu masalah lah continue si informasi ini atau ATT kata ke iha Ministerio Saúde papel nebe sila halao importante tebes o insama ka atu itanya pomune bele homoris dia ko Saúde dia atu moris o Saúde dia ne tenki prevene mora sila ne atu mai mora sila ne atu tamamai o sila liur o mosu ia itanya relarang tamane maka sektor Saudi ini importante teves ia itanya nasaun liga ho caso jane pa rabies caso moras rabies iterona kata ke dalam rumah emang kalau ada penyakit anjing gila neve musuhnya ia itanya raisorin ia nasam bizino ia NTT musuhnya ia Flores atau omnya ia soe neve ita ia timur tama ita liga ho frontera neve basic malu itu tinggi antisipar ia antisipar o insa moras idane labele tama mai tambane maka usia Ministerio Saúde Hanoi Soromalo ko aliaona ho organisação saúde mundialnya ko aliaona o insa maka atau halo prevenção ba moras rabies ne sira ko aliaona atau o insa maka halo pasina ba rabies ia itane railaranne hodinune banhira moras ne tama ita iha ona buat imunan ada kita bala antibody antibody nebe moras ne banhira asune tata emamos la fo impacto ba emanya sabe idane mak importante teves ba noticia idane
Continuo si informazione atau ATT kata ka iha empresario ida o naran trading Timor trading neve niña presenza tinambara kona iha itanya nasau depois niamos po na niña contribuição maka sa iha parte ekonominya atau dulu itanya ekonominya bele lawa hoi tamane maka empresaria trading Timor trading Timor trading niña presenza tinan ruang dua ia Timor Leste depois siramos po serviço na ema hamut nain atus rua né ko atus rua serviço ia sirane kompanya siramos lo que compañía barak depois siramos halo investe ia perhotelan perhotelan nebe posi po serviço bae barak depois ikus mai ia tinan senuru ikus mai ne siramos po hatama ona reseis da 55 miliar 55 resin ba cobre estado ne buat ida ne importante ba itanya nasau tambah itanya nasau ne atau lawa ne ita persija mosa empresario sira investidor sira usina railio tamane maka ita hari kata itanya nai presidente da Repubblica Geramo Sorta iha depois nia simu kenal idane alasan saya presiden da Repubblica nia ba visita nasaun sira maski ia parlamento partido oposition de kritikan nia presidennya servicio ya abang laran ne laos idane intensan presiden ni atau insan kalau lobby ba nasaun bot sirane insan bele po garante ba ema investor sirane mai atau investe ia itanya railara ba hira investor nasam barak mai investe ia itanya nasaun ne po serviço ba itanya zoben sira barak siramos bele hari industri rumah atau po serviço ba itanya zoben sira hodinune itanya zoben sira lahanu atau sai barak raile